Nibyo reka basuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu mwanya aho tugiye kureba amwe mu makuru agezweho ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ikomeye cyane yakomeje kugenda yumvikana mu bice bimwe na bimwe hano ku butaka bw'Intara Kivu y'Amajyaruguru, ariko kandi nanone kuri uyu munsi wa Noheli cyangwa se umunsi w'ivuka rya Yezu hari amwe mu makuru y'ingenzi kandi yihutirwa ngufitiye ku byavuzwe mu by'ukuri nka kimwe bishobora gutuma aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari kagira amahoro n'umutekano. Nibyo Kiliziya Gatolika yatangaje tunabihuza n'uyu munsi turiho mw'abantu mwe abenshi ndabizi ko mwamaze kujya aho muza kwiziriza iyi Noheli cyangwa se abandi mu by'ukuri bicaye hamwe n'imiryango yabo. Hari aba bamaze kugera hari imiryango yabo, hari kandi n'abari iyo mu kazi ndetse kandi n'abari mu mirimo igiye itandukanye. Namwe mwizije iyi Noheli muri mu mirimo igiye itandukanye, reka mbashimire mbabwire nti mu by'ukuri mukomerezaho kandi nabyo n'iby'ingenzi ndetse n'iby'agaciro kuko ntabwo ubuzima bugomba guhagarara. Ari nayo mpamvu rero nanjye mbavuze nti reka nze imbere y'izi mikoro za Region Info ubundi mbabwire uko ibintu byifashe, mbabwire uko situation ihagaze, mbabwire mu by'ukuri uko amakuru ari kutugeraho ameze cyangwa se ateye. Ngiye kwinjira imbere indani muri Kiliziya Gatolika kwa Cardinal Frodilin Ombongo kuri umunsi wa Noheli. Nawe mu by'ukuri hari ibyo yavuze nk'ibishobora kuvamo inama cyangwa se nk'ibishobora gutuma iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigira amahoro, kigira ituze, kigira umutekano. Mw'abantu mwe buriya ibya mbere n'Imana, ibindi biza nyuma kandi Imana ikora ibyayo. Ndetse abenshi baravuga bati usibye Imana rurema gitangaza niwe uzatuzanira amahoro. Frodilin Ombongo rero yeretse abatuye iki gihugu, mu by'ukuri yaberetse Imana ndetse n'iki gihugu akereka Imana muri misa yo kuri iyi Noheli rwose cyangwa se yo kwivuka rya Yesu. Ni mu gihe tuza kugaruka ku bijyanye na cooperation cyangwa se mu by'ukuri imikoranire kugeza kuri ubu ngubu yamaze kuba yamenyekana, icyo bita bilateral, guteza imbere bilateral iri hagati mu by'ukuri y'Ubushinwa na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni imibane hagati y'ibihugu byombi uko ari bibiri byakomeje kugenda bifashanya, by'umwihariko iki gihugu cy'Ubushinwa cyakomeje kugenda giha inkunga mu buryo bushoboka bwose, yaba bwa gisirikare ndetse n'ubw'ibitekerezo Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubu rero Ubushinwa bwongeye kugaruka, ndaje nkubwire Ubushinwa bwatangaje iki cyangwa se nizi update ziri hagati ku Bushinwa na Repubulika Demokarasi ya Kongo, dore ko noneho ibintu mbona bigiye kuba biri ku rundi rwego cyangwa se ibigiye kuba byadogera. Reka mere kuri Cardinal Frodilin Ombongo. Ni ubutumwa yatanze kuri iyi Noheli. Cardinal Frodilin Ombongo yavuze ko mu by'ukuri abatuye Repubulika Demokarasi ya Kongo n'isi muri rusange kwifuriza neza wese abanyekongo agomba kubahitiramo amahoro. Ni ibikorwa mu by'ukuri agarukaho avuga ku bijyanye n'imitwe yitwaje intwaro yo mu gihugu ndetse n'iyaturutse hanze ikomeje guteza umutekano muke n'amakimbirane namwe n'amakuba mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi mu buryo bukomeye cyane, aho hashize imyaka irenga 30 igihugu gihanganye n'intambara ndetse n'ibibazo by'ubutabazi. Iki kibazo cyarushijeho gukomera kuva umutwe w'inyeshyamba wa M23 ubarizwa mu cyitwa ihuriro ry'uruzi rwa Kongo cyangwa se AFC ushyigikiwe n'u Rwanda wakongera kwibaka ndetse no kwagura ibirindiro byawo. Kuva mu mwaka w'2022 AFC cyangwa se M23 yafashe umujyi wa Bunagana, ikomeza imirwano mu turere twa Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo kugeza ifashe imijyi ya Goma na Bukavu. Muri Mutarama na Gashyantare 2025 ibi byabaye mu gihe ingabo za leta FARDC zageragezaga kuyirwanya, aho uyu mutwe wose wigaruriye washyizeho ubuyobozi bwawo bwigenga ibitumvikana kuri leta. Ku ruhande rwa gisirikare uyu mutwe uyoborwa na General Sultan Makenga. Mu by'ukuri Cardinal Frodilin Ombongo ndetse na Kiliziya Gatolika mu rusange bakaba bagaragaza ko iyi mitwe mu by'ukuri harimo M23 n'indi itandukanye imbere mu gihugu. M23 dore ko wemezwa nk'umutwe waturutse hanze y'igihugu, mu by'ukuri bikwiye kubaho ko habaho kwimakaza amahoro, ibindi bigahagara mu gihe imbaraga za diplomasi zisa naho zitaratanga umusaruro uhagije, cyane cyane iziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iziyobowe na Katari. Cardinal Frodilin Ombongo yifashishije ubutumwa bwe yagombaga kugenera mu by'ukuri abaturage ndetse n'abakristu kuri iyi Noheli. Yatanze mu by'ukuri umuhamagaro, avuga ko ahamagarira abatuye iki gice kugira amahoro. Ni mu gitambo cya Noheli kizijwe kuri wa gatatu tariki 24 mbere yuko tugera kuri uyu wa 25 Ukuboza 2025. Dore ko byari masaha nijoro nibwo Cardinal aho yarateraniye kuri Notre Dame di Congo i Kinshasa yasabye abayobozi ku rwego rwa politike n'abaturage bose
kureka ibyitwa inzira y'intambara bakayoboka inzira y'amahoro, dore ko aricyo cya mbere. Yagize ati kubera ko Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari umwami w'amahoro, aduhamagariye kugirana isezerano ry'ukuri rishingiye ku mahoro no kubana neza. Niyo mpamvu nsaba by'umwihariko abakora politike n'abandi bose bafite uruhare mu buzima bw'igihugu, muhitemo amahoro, muhagarike intambara. Kwizihiza ivuka rya Yesu bisobanura kwemera ko umwijima w'ihohoterwa n'akarengane utazigera ugira ijambo. Kwizihiza Noheli tutahindutse mu mutima ngo dushyigikire amahoro n'ubutabera ni ugutesha agaciro icyo ivuga. Yashatse kuvuga ati mu gihe wumva ko ugiye kwizihiza Noheli hatarimo gahunda yo guteza imbere amahoro, ati nimushaka muyihorere. Icyambere kigomba ko intambwe ya mbere igomba guterwa ni amahoro, ibindi bikaza nyuma. Nubwo yemera ko ibiri kuba igihugu ari ibyago bikomeye, Cardinal Ombongo yatanze ubutumwa bw'icyizere ashingiye ku nyigisho za Bibiliya zivuga ko ivuka rya Yesu Kristo, aho yagaragaje ko nubwo igihugu gihanganye n'intambara, icyizere cy'ejo hazaza heza kidashobora kuzimangatana. Aho yongera ati impunzi nyinshi ziva mu byazo, inzara ndetse n'ihungabana rikomeye ryatewe n'intambara bitwibutsa ko dukeneye Kristo akavukira mu mitima yacu, mu miryango yacu ndetse no mu gihugu cyacu, kugira ngo twongere kubaka amahoro no kugarura icyizere hagati y'abaturage. Icyizere ntigishuka ntikigambanirwa. Ku rwego mpuzamahanga, ifatwa rya Goma na Bukavu mu ntangiriro za 2025 ryatumye amahanga yiyongera mu guharanira amahoro. Hatangijwe inzira ebyiri z'ingenzi zo gushaka igisubizo. Hari amasezerano ya Washington yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, abifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Byanze bikunze, Cardinal Frodeline Ombongo avuga ko iki kibazo mu by'ukuri ari ikibazo gikwiye kuba cyakemuka mu buryo bwose bushoboka, yaba kwifashisha inzira ya Doha iyobowe na Qatar ihuza Leta ya Kongo n'inyeshyamba z'umutwe wa 23, yaba biciye mu masezerano ya Washington yasinywe hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda abifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo amasezerano ya Washington yashyizweho umukono ku mugaragaro na Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Paul Kagame imbere ya Perezida wa Amerika, ibiganiro bya Doha ntibigaragaza intambwe ifatika. Byari biteganyijwe ko byiga ku mpamvu z'imbere mu gihugu ndetse n'intambara zirimo gusubiza leta mu by'ukuri ububasha bwayo mu bice yigaruriye. Kugeza uyu munsi haracyari ibitekerezo byinshi ku bijyanye n'iyi ngingo, nubwo amasezerano ya Washington yashyizweho umukono ku mugaragaro na Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Paul Kagame imbere ya Perezida wa Amerika. Ibiganiro bya Doha ntibiragaragaza intambwe ifatika. Byari biteganyijwe ko byiga ku mpamvu z'imbere mu gihugu z'intambara zirimo gusubiza leta ububasha bwayo ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro, ariko kugeza ubu byarahagaze. Uku kudindira kwatumye imirwano yongera kubura. AFC 23 ifatanyije n'u Rwanda ikarwana na FARDC bikarangira ifashe umujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo. Ibi byamaganwe cyane n'amahanga, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinje u Rwanda uruhare rugaragara kubera igitutu cy'amahanga. AFC M23 yatangaje ko yikuye muri Uvira, ivuga ko ishaka guha amahirwe inzira z'amahoro, ariko nyuma y'iminsi mike uhagarariye Amerika mu nama nkuru y'umuryango w'abibumbye UN yasabye ko uwo mwikuro waba ukuri ugenzurwa kandi inyeshyamba zigashyirwa nibura ku ntera ya kilometero 75 uvuye muri uwo mujyi. Ibi byose rero Cardinal Frodeline Ombongo akaba yavuze ko byaba byiza bise bishyirwa mu bikorwa mu rwego rwo kugira ngo iyi Noheli mu by'ukuri ibe Noheli yo gutuma abanyekongo babona amahoro, ibe Noheli nibe Noheli yo kwizihiza gusa gutyo bisanzwe, ahubwo bibe ibyo gutuma habaho amahoro. N'amahugurwa y'imyuga Bushinwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongereye ubufatanye bufatika. Amahugurwa y'imyuga n'ay'ubumenyi ngira agende afatwa nk'inkingi ikomeye mu bufatanye buri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa. Ubwo murabyumva ko twamaze kwambuka twerekeza hagati y'Ubushinwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byashimangiwe na ambasaderi w'Ubushinwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Zhao Bin, muhango wo gufungura ku mugaragaro inama yahuriwe n'Ubushinwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mahugurwa y'imyuga n'ubumenyi ngiro yabereye mu kigo ndangamuco n'ubuhanzi cy'ibihugu byo muri Afrika yo hagati kwa kabiri tariki 23 Ukuboza. Mu ijambo rye ambasaderi Zhao Bin yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu gihe gikomeye cy'impinduka mu mibereho n'ubukungu, aho hakenewe cyane abakozi bafite ubumenyi ngiro buhanitse, aho yagaragaje ku guteza imbere amahugurwa y'imyuga n'ubumenyi ngiro ko ari ingenzi cyane kugira ngo igihugu gishobore kwiyubakira iterambere rirambye rishingiye ku bushobozi bwacyo. Yagize ati
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bikomeye by'impinduka mu mibereho n'ubukungu bisaba abakozi b'inzobere mu by'ubumenyingiro. Muri urwo rwego amahugurwa y'imyuga ari igikoresho cy'ingenzi gishimangira iterambere ry'igenga ry'igihugu no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Niyo mpamvu ari inkingi ikomeye mu bufatanye buri hagati y'Ubushinwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urubyiruko rw'abanyekongo rufite umwanya w'ingenzi muri iri genamigambi. Ambasaderi yibukije ko guha urubyiruko ubumenyingiro bujyanye n'isoko ry'umurimo ari byo shingiro ry'akazi n'iterambere ry'umwuga. Yagize ati urubyiruko n'urwego rw'ejo hazaza n'icyizere cy'igihugu kiruhesha ubumenyingiro bujyanye n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo n'ishoramari rikomeye mu iterambere rirambye kandi ridaheza. Binyuze muri iyi nama dushaka gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwitoza impano zayo no kongera ubushobozi bwayo mu kwiyubaka. Ni muri uwo murongo Ubushinwa na Minisiteri ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinzwe amahugurwa y'imyuga bahurije imbaraga mu gushyiraho urubuga rugamije guteza imbere ubumenyingiro bushingiye ku bikenewe by'imbere mu gihugu. Ubu bufatanye bufatika bugaragara mu mahugurwa atandukanye mu nzego z'ingenzi. Mu rwego rw'ibikorwa remezo hatangwa amahugurwa ku gukoresha imashini zubaka, kugenzura ireme ry'imirimo ndetse no gufata neza imiyoboro y'amashanyarazi mu bijyanye no kubyaza umusaruro umutungo kamere, by'umwihariko amabuye y'agaciro, hibandwa ku mutekano w'uburyo bwo gushakisha umutungo ndetse no kurengera ibidukikije. Hari kandi gahunda zijyanye n'ubuhinzi, ubuzima n'ikoranabuhanga mu itumanaho bigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Iyi nama kandi ije mu rwego rw'ubufatanye bwungutse mu bukungu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni icyo gihugu cya mbere muri Afurika cyakira ishoramari ryinshi rituruka mu Bushinwa, byatanze imirimo irenga 100,000 ku buryo butaziguye, rikanafasha imishinga myinshi y'imibereho myiza yageze ku miryango irenga 300. Imurikabikorwa ry'amafoto ryateguwe mu nyubako y'ikigo ndangamuco ryerekeranye ibikorwa byagezweho muri ubu bufatanye. Ambasaderi yavuze kandi ko ubufatanye bw'Ubushinwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushingiye ku bucuti, kubahana no kungukirwa hamwe mu by'ibikorwa remezo, umutungo kamere, imibereho myiza n'amahugurwa y'imyuga. Ati twageze ku bisubizo bifatika. Ubushinwa buzakomeza gushimangira ubu bufatanye bugamije iterambere ry'abaturage n'ibihugu byombi. Mu munsi wasojwe rero hatangajwe imurikagurishwa ry'akazi rizahuza ibigo by'Abashinwa bitandukanye biga ku mahirwe afatika abarangije amahugurwa bakabona akazi. Ambasaderi yanatangaje ko iki kigo cy'amahugurwa y'imyuga cya Kolwezi cyubatswe ku nkunga ya leta y'Ubushinwa cyatangijwe muri Kanama 2023 giteganyije kurangira muri Werurwe 2026 mu gihe kiri imbere. Ubushinwa burateganya gushyigikira ishyirwaho ry'ibindi bigo by'amahugurwa byujuje ubuziranenge hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo kongera ubushobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu butumwa yatanze kuri iyi Noheli, Cardinal Frodeline Ombongo yavuze ko mu by'ukuri abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'isi muri rusange kwifuriza neza wese abanyekongo agomba kubahitiramo amahoro. Ni ibikorwa mu by'ukuri agarukaho avuga ku bijyanye n'imitwe twaje intwaro yo mu gihugu ndetse n'iyaturutse hanze ikomeje guteza umutekano muke n'amakimbirane namwe n'amakuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi mu buryo bukomeye cyane, aho hashize imyaka irenga 30 igihugu gihanganye n'intambara ndetse n'ibibazo by'ubutabazi. Iki kibazo cyarushijeho gukomera kuva umutwe w'inyeshyamba wa M23 ubarizwa mu cyitwa ihuriro ry'uruzi rwa Kongo cyangwa se AFC ushyigikiwe n'u Rwanda wakongera kwibaka ndetse no kwagura ibirindiro byawo. Kuva mu mwaka w'2022 AFC cyangwa se M23 yafashe umujyi wa Bunagana, ikomeza imirwano mu turere twa Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo kugeza ifashe imijyi ya Goma na Bukavu. Muri Mutarama na Gashyantare 2025 ibi byabaye mu gihe ingabo za leta FARDC zageragezaga kuyirwanya, aho uyu mutwe wose wigaruriye washyizeho ubuyobozi bwawo bwigenga ibitumvikana kuri leta. Ku ruhande rwa gisirikare uyu mutwe uyoborwa na General Sultani Makenga. Mu by'ukuri Cardinal Frodeline Ombongo ndetse na Kiliziya Gatolika mu rusange bakaba bagaragaza ko iyi mitwe mu by'ukuri harimo M23 n'indi itandukanye imbere mu gihugu. M23 direko wemezwa nk'umutwe waturutse hanze y'igihugu, mu by'ukuri bikwiye kubaho ko habaho kwimakaza amahoro, ibindi bigahagara mu gihe imbaraga za diplomasi zisa naho zitaratanga umusaruro uhagije, cyane cyane iziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iziyobowe na Katari. Cardinal Frodeline Ombongo yifashishije ubutumwa bwe yagombaga kugenera mu by'ukuri abaturage ndetse n'abakristu kuri iyi Noheli. Yatanze mu by'ukuri umuhamagaro avuga ko ahamagarira abatuye iki gice kugira amahoro. Ni mu gitambo cya Noheli kizijwe kuri wa gatatu tariki 24 mbere yuko tugera kuri uyu wa 25 Ukuboza 2025.
dore ko byari mu masaha nijoro, nibwo Cardinal aho yari ateraniye kuri Notre Dame du Congo i Kinshasa yasabye abayobozi ku rwego rwa politike n'abaturage bose kureka ibyitwa inzira y'intambara bakayoboka inzira y'amahoro, dore ko aricyo cya mbere. Yagize ati kubera ko Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari umwami w'amahoro, aduhamagariye kugirana isezerano ry'ukuri rishingiye ku mahoro no kubana neza, niyo mpamvu nsaba by'umwihariko abakora politike n'abandi bose bafite uruhare mu buzima bw'igihugu, muhitemo amahoro, muhagarike intambara. Kwizihiza ivuka rya Yezu bisobanura kwemera ko umwijima w'ihohoterwa n'akarengane utazigera ugira ijambo. Kwizihiza Noheli tutahindutse mu mutima ngo dushyigikire amahoro n'ubutabera ni ugutesha agaciro icyo ivuga. Yashatse kuvuga ati mu gihe wumva ko ugiye kwizihiza Noheli hatarimo gahunda yo guteza imbere amahoro, ati nimushaka muyihorere, icyambere kigomba ku intambwe ya mbere igomba guterwa ni amahoro, ibindi bikaza nyuma. Nubwo yemera ko ibiri kuba igihugu ari ibyago bikomeye, Cardinal Ombongo yatanze ubutumwa bw'icyizere ashingiye ku nyigisho za Bibiliya zivuga ku ivuka rya Yezu Kristo, aho yagaragaje ko nubwo igihugu gihanganye n'intambara, icyizere cy'ejo hazaza heza kidashobora kuzimangatana. Aho yongera ati impunzi nyinshi ziva mu byazo, inzara ndetse n'ihungabana rikomeye ryatewe n'intambara bitwibutsa ko dukeneye Kristo akavukira mu mitima yacu, mu miryango yacu ndetse no mu gihugu cyacu, kugira ngo twongere kubaka amahoro no kugarura icyizere hagati y'abaturage. Icyizere ntigishuka ntikigambanirwa. Ku rwego mpuzamahanga, ifatwa rya Goma na Bukavu mu ntangiriro za 2025 ryatumye amahanga yiyongera mu guharanira amahoro. Hatangijwe inzira ebyiri z'ingenzi zo gushaka igisubizo. Hari amasezerano ya Washington yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, abifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Byanze bikunze, Cardinal Frodeline Ombongo avuga ko iki kibazo mu by'ukuri ari ikibazo gikwiye kuba cyakemuka mu buryo bwose bushoboka, yaba kwifashisha inzira ya Doha iyobowe na Qatar ihuza Leta ya Kongo n'inyeshyamba z'umutwe wa 23, yaba biciye mu masezerano ya Washington yasinywe hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, abifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo amasezerano ya Washington yashyizweho umukono ku mugaragaro na Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Paul Kagame imbere ya Perezida wa Amerika, ibiganiro bya Doha ntibigaragaza intambwe ifatika. Byari biteganyijwe ko byiga ku mpamvu z'imbere mu gihugu ndetse n'intambara zirimo gusubiza leta mu by'ukuri ububasha bwayo mu bice yigaruriye. Kugeza uyu munsi haracyari ibitekerezo byinshi ku bijyanye n'iyi ngingo, nubwo amasezerano ya Washington yashyizweho umukono ku mugaragaro na Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Paul Kagame imbere ya Perezida wa Amerika. Ibiganiro bya Doha ntibiragaragaza intambwe ifatika. Byari biteganyijwe ko byiga ku mpamvu z'imbere mu gihugu z'intambara zirimo gusubiza leta ububasha bwayo ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro, ariko kugeza ubu byarahagaze. Uku kudindira kwatumye imirwano yongera kubura. AFC 23 ifatanyije n'u Rwanda ikarwana na FARDC bikarangira ifashe umujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo. Ibi byamaganwe cyane n'amahanga, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinje u Rwanda uruhare rugaragara. Kubera igitutu cy'amahanga, AFC M23 yatangaje ko yikuye muri Uvira, ivuga ko ishaka guha amahirwe inzira z'amahoro, ariko nyuma y'iminsi mike uhagarariye Amerika mu nama nkuru y'umuryango w'abibumbye UN yasabye ko uwo mwikuro waba uw'ukuri ugenzurwa kandi inyeshyamba zigashyirwa nibura ku ntera ya kilometero 75 uvuye muri uwo mujyi. Ibi byose rero Cardinal Frodeline Ombongo akaba yavuze ko byaba byiza bise bishyirwa mu bikorwa mu rwego rwo kugira ngo iyi Noheli mu by'ukuri ibe Noheli yo gutuma abanyekongo babona amahoro, ibe Noheli nibe Noheli yo kwizihiza gusa gutyo bisanzwe, ahubwo bibe ibyo gutuma habaho amahoro. Namahugurwa y'imyuga Bushinwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongereye ubufatanye bufatika. Amahugurwa y'imyuga n'ay'ubumenyi ngira agende afatwa nk'inkingi ikomeye mu mufatanye buri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa. Ubwo murabyumva ko twamaze kwambuka twerekeza hagati y'Ubushinwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byashimangiwe na ambasaderi w'Ubushinwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Zhao Bin, muhango wo gufungura ku mugaragaro inama yahuriwe n'Ubushinwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mahugurwa y'imyuga n'ubumenyi ngiro yabereye mu kigo ndangamuco n'ubuhanzi cy'ibihugu byo muri Afrika yo hagati kwa kabiri tariki 23 Ukuboza. Mu ijambo rye ambasaderi Zhao Bin yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu gihe gikomeye cy'impinduka mu mibereho n'ubukungu,
aho hakenewe cyane abakozi bafite ubumenyi ngiro buhanitse, aho yagaragaje ku guteza imbere amahugurwa y'imyuga n'ubumenyi ngiro ko ari ingenzi cyane kugira ngo igihugu gishobore kwiyubakira iterambere rirambye rishingiye ku bushobozi bwacyo. Yagize ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bikomeye by'impinduka mu mibereho n'ubukungu bisaba abakozi b'inzobere mu by'ubumenyi ngiro. Muri urwo rwego amahugurwa y'imyuga ari igikoresho cy'ingenzi gishimangira iterambere ry'igenga ry'igihugu no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Niyo mpamvu ari inkingi ikomeye mu bufatanye buri hagati y'Ubushinwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urubyiruko rw'abanyekongo rufite umwanya w'ingenzi muri iri genamigambi. Ambasaderi yibukije ko guha urubyiruko ubumenyi ngiro bujyanye n'isoko ry'umurimo ari byo shingiro ry'akazi n'iterambere ry'umwuga. Yagize ati urubyiruko n'urwego rw'ejo hazaza n'icyizere cy'igihugu kiruhesha ubumenyi ngiro bujyanye n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo n'ishoramari rikomeye mu iterambere rirambye kandi ridaheza. Binyuze muri iyi nama dushaka gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwitoza impano zayo no kongera ubushobozi bwayo mu kwiyubaka. Ni muri uwo murongo Ubushinwa na Minisiteri ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinzwe amahugurwa y'imyuga bahurije imbaraga mu gushyiraho urubuga rugamije guteza imbere ubumenyi ngiro bushingiye ku bikenewe by'imbere mu gihugu. Ubu bufatanye bufatika bugaragara mu mahugurwa atandukanye mu nzego z'ingenzi. Mu rwego rw'ibikorwa remezo hatangwa amahugurwa ku gukoresha imashini zubaka, kugenzura ireme ry'imirimo ndetse no gufata neza imiyoboro y'amashanyarazi mu bijyanye no kubyaza umusaruro umutungo kamere, by'umwihariko amabuye y'agaciro, hibandwa ku mutekano, uburyo bwo gushakisha umutungo ndetse no kurengera ibidukikije. Hari kandi gahunda zijyanye n'ubuhinzi, ubuzima n'ikoranabuhanga mu itumanaho bigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Iyi nama kandi ije mu rwego rw'ubufatanye bwungutse mu bukungu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni icyo gihugu cya mbere muri Afurika cyakira ishoramari ryinshi rituruka mu Bushinwa, byatanze imirimo irenga 100,000 ku buryo butaziguye, rikanafasha imishinga myinshi y'imibereho myiza yageze ku miryango irenga 300. Imurikabikorwa ry'amafoto ryateguwe mu nyubako y'ikigo ndangamuco ryerekeranye ibikorwa byagezweho muri ubu bufatanye. Ambasaderi yavuze kandi ko ubufatanye bw'Ubushinwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushingiye ku bucuti, kubahana no kungukirwa hamwe mu by'ibikorwa remezo, umutungo kamere, imibereho myiza n'amahugurwa y'imyuga. Ati twageze ku bisubizo bifatika. Ubushinwa buzakomeza gushimangira ubu bufatanye bugamije iterambere ry'abaturage n'ibihugu byombi. Mu munsi wasojwe rero hatangajwe imurikagurishwa ry'akazi rizahuza ibigo by'Abashinwa bitandukanye biga ku mahirwe afatika abarangije amahugurwa bakabona akazi. Ambasaderi yanatangaje ko iki kigo cy'amahugurwa y'imyuga cya Kolwezi cyubatswe ku nkunga ya leta y'Ubushinwa cyatangijwe muri Kanama 2023 giteganyije kurangira muri Werurwe 2026.